Ar koi chiklo ni phainar kep ani jambuli NGO a hinpet keso de da banghi rimsika nek pia phat ningke me lapen kaching hon seroi pho amen pet tuwai pajerdang Kardom pini bertalong penilisa miru paliti mungpi non bertang ton pelarju panik tha Pini ar koi nar kep ani chutian nala 5 miles along ke PLT asong atumpen amethang asai hem pialong ingden crazy song amahang ke thegarni katalon Labang so katalon ponalong song chairman ran rongpi lotichari kangtang bi kongchunbang archak timung rap kongchunbang lapen song along arpuke do atum lapen song klem rapet atuman chetongdun Adaba porahut KPLT asong alama chairman ran rongpi hinpensi ingthurpon Lama pang jarda da phi khe aphan kachesong pi amen pen apran ke damate karlitang atamaphan richak dera defense secretary a hinpensi milur kaipon pen chikimupon আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মিষ্টাৰ তুলিৰ ৰহং লগতে আমাৰ এমপি ডাঙৰীয়া লগতে টিম কাৰ্বি আংলংকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ Apithu sarmung timung operation commander ahinpen armu okso rikom aron paklangpon lasopen aphi song alama alamthe kongchunbang lotichari kangtang be ahinpensi pathanpon Radamailong aluhi sarpo amanpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM akihai tuliram ronghang lapen MP akihai Horen Singh be aphansi chophapon Mai judadapi sekari ingti amenpen lunkan amalin sitami paduponji pusi birta ribdunlong difupen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Arkoi ni phai troxiar ni BJP asang atumpen Arboretum Cum Crop Center along mai padupon Bangsa mai EKADC amai phu Dhonsing Teron pen charipon Mai along Ajay Jamwal Secretary in charge Organizing Northeast Zone Rajdeep Roy General Secretary Assam Pradesh Pawan Sharma BJP Assam Pradesh Prabhari HAD Minister Sumronghang MLAs Joyram Ingleng Dr. Numal Nomin EM MSS Ben Chenglok BJP Asong aphan ningkache theatum chetongdun rinti Mai along BJP asong ningkan pho do det pen PPC sai ki claim ke dama la pen ku PPC sai ke pachunte kangma hai huita chethan pon bangsa mai jasemet ke phapon ke non ke bangji MLA kiliga hut ko son pensi ongrung abot long pen jakong ke bang thujima ko hai hui alam chingki chethan pon जनता के बीच में हम जाएंगे 5 वर्ष में जो राज्य सरकार ने काम किए 15 मेडिकल कॉलेज है लॉ कॉलेज है और उसके साथ साथ में पीने का पानी है 90,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और केंद्र की सरकार की जो उज्ज्वला योजना है शौचालय योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है ये हम लोगों ने जो 6.5 साल में केंद्र की सरकार के माध्यम से किए और 5 साल में जो राज्य सरकार काम कर रही है उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी रही है वो आने वाले चुनाव में Difupen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Ar koi chiklo ni phainar kep ani jambuli NGO a hinpen keso de da bangphi rimsika lekthi pia phan ningke me lapen kaching hon seroi pho amen pen tuwai pajerdang Rimsika lekthi pike inut upper diopani moikang lekthi arong asor lapen alang nitum ke kawe ki boy deratum lasi jambeli NGO tum ahin pen keso kicholong lokpen puthot kimithuji aphansi dowai ki pajirda labangso akeso kicholong laki habi hega kopensi kicholong pusi keso der abang phi asar pi ahin pen nang pajinidun bonda keso kichelang ji aphanda tangka maha kadure ke thetana jokpu pachichak are lupusi nang pajinidun labangso keso der awso asar burata habi hega kopensi sangte cho endam jui puta nang chithandun bonta lapuson kerap kilongpon pen ning karong judun epinsi kesodet also apai ahin pen jambeli NGO tuma phan suri kero akero pajir lupusi alang lihin pen jambeli NGO tuma phan kero pajir pon jambeli NGO ke un an thek an ke an sose kerap kito alutiana thu kengkam chejor bomji puta nang pajinidun hanjang lang so pen Jameson Tenon pen Trisonik the Karbi Daily News Pini berta bangke lansi kang tompan iklo domi thamnik kurwang thu